Dalgħodu fil-Palazz ta' San Anton, il-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca ippreżediet it-tnedija ta' The National Food Drive, inizjattiva konġunta bejn Greenskip Services Limited u l-Malta Community Chest Fund Foundation bil-kollaborazzjoni ta' ta' qdiet mhux governattivi. Ser jibdew jitpoġġew kaxex fis-supermarkets fejn in-nies ser tkun tista' tagħti donazzjoni ta' ikel. Dan l-ikel se jkun qed jitqassam lil qatt ta' qdiet li jqassmu l-ikel lil dawk li huma fil-bżonn. Għal-bidu ta' din l-inizjattiva ser ikun hemm 16 il-food donation box fis-supermarkets ewlenin. Iżda l-pjan huwa li jkun hemm aktar kaxxi f'aktar supermarkets. Il-President inkoraġġiet lil aktar supermarkets biex jersqu l-qudiem sabiex huma wkoll joffru l-għajnuna tagħhom, filwaqt li appellat biex jekk hemm xi jaqdiet oħrajn li jixtiequ jkunu parti minn din l-inizjattiva dawn jagħmlu kuntatt mal-Malta Community Chest Fund Foundation. Il-food donation boxes ser ikunu ġewwa Smart Supermarket, Pavi, Pama, Lidl Malta, Gala, Chain Supermarket f'Gura, Carter Supermarket, Value Mellieħa, Value Naxxar, Scott's Supermarket, Park Tower City, Park Towers Gourmet, Tower Supermarket u Green Supermarket. Din l-inizjattiva qed issir b'kollaborazzjoni mal-Food Bank Foundation, The Millennium Chapel, St. John Antid Foundation, Little Sisters of the Poor, is-Sorjiet tal-Ursolini, SOS Malta u Caritas Malta, fost ħafna oħrajn.